kisese kinene muno byo cha Athiani FM nienda ukutabeleza kindi kinene nitubangie kindu kinene ba tawnie kana city ya Machakos wala tukuete ile kuitwa Athiani night. Yes, neno yendane kina yenge ndo benando katika kisese cha Athiani FM. Naindi mbandi sibo ikienda si mbingi si ambeta ta wakadhabuni kutani yando kuchembeka na nengene kana mwisaidia ina utambidio banini mbado tukeza na mbandi ya kisinga mweene ni wando wakanitengala kwakana matuko kenda mweyiwa thanda tuduka tata uselewa weke tui wema kuwene wema zago na we Kenya ondaka na we kona yonda ya Kenya we muthochie na ile kuminange wane kuthikwa kabisa thome muko ni kana wala weta wa musumbi wa solo onake tinake ba omuthe kenene we no itambwa kana ni kenene hebu sana musumbi wa solo ye ninyi onito Alex Sya Katombi tuko mane Semara Hotels ukienda mwiwa thanda tu together masaku Semara Hotels yes ni umeme manisi kabisa huwa metamodala na Mombasa moke alama ilobi na meso kusonga wangu kaundu neno weto okubi kawani ni bunamba bigi muri ile wili to release zo kudopi kamo kala uko asine tota ya mama kuni anaweza nikema alo karota kwa sababu makuni kuijade masaku kuijade tuko mane nena okuye sweet ni ma kimbanga omondo su kuijade kenane kono nitwadhoka ku kwenu yuno shere